Hello ka-aroba, umay manan ti summer kat pinagbabayo manan so ipakita kinyo jay aramidin mi nga Linebbekan and hanak nga I'm not gonna walk you guys through the steps but ipakita lang di process na ngem hanak nga agsoo in detail, okay? Let's go. To do again. Ayan, datilaan. Datilaan. So, isa. Banat. Balingot ka. Pirata ka. Inot. Madadalat. Pati ka. Pinalagidan Teka, ko. di mo ba? Pinalagidan pa ko margarine na lahat. Ang naman nagkantureta ko. Yawa ko na titlog na. Ay ti... Nyog na. Kuna da... Ipasit pa lang dati. Isang talaga, Kaya inot. tayo mo. Ano ma ilalaog ko? Ano di kasi sa amin din? Yunog. Makita da kami nagbasing mo bibig mo. Eh, awan sa pamuti na. Mom, can you please close the door? I'm gonna get copyrighted. Yeah. Sorry. Tamaan. May kasjai yung nakuha. May kanin talaga.
Maya balay ito nagdugit kiti pinagis ang galangan nagdugit My goodness, ano na yung video? Banugak pa. Ready? May video talaga sa kasakan. Oh my gosh. Kimas. Ano ka di sumarno? I want condensed milk in mine, please. Mabalin sugar lang. All the way. This is the... Okay, good. I'm staying inside. And this. Okay guys, so kasi nagbalinan na jay linebbkan. Kita kinayo. Ngem naraman ako tayo. So yun, kabili mi nang ti takol nga. Amo yun, dakol nga Tupperware. Ito itsura na. Okay. Tapos pinahidan dati bas nga tingalirang nga butter jay kay tuk-tuk na. Tapos nakita yung tagaming ada ti marka-marka ti tiridor. So nga makita yung dito ni dati butter na. And naraman na. Okay, but okay kami. Kung ang paborito ti linebbkan, so nga kuna nga okay lang because we have all our own tastes and interests, our favorite foods and interests, and what we like and what we don't like. So story. And Taiwan naraman naglamuyot kin tigi for those of you nga kay ti kakastoy nga makmakan kat talaga makayatan nyo. So nga anyways pakita lang kinyayo. No, kahit ko talaga ti kastoy nga makan. And not only this nga makan ti hangko nga favorite or hangko nga it's not that hangko kayat, but you know, I'm less fond of this nga makan. Other makan too. So anyways, no, adda talaga ti hangko kaya nga makan ba malang kinayo. Of course, since family ti Nagaramid dito nothing really personal. Tagamin hangko lang kaya dito nga makan it doesn't matter no ni mamang ko ti Nagaramid no ni kaasin ko or anyone basta hangko lang kaya dito nga makan. Tano hamo kaya ti makan duray sino ti agaramid kat hamo lang ta kaya di makan. So yeah, anyways, thank you guys for watching and paki-subscribe and thank you guys. Bye. Ako dati 600K.